Hello children. Vuina kan zir tur chu energy kan zir dona. Energy chu a definition kha the ability to do work. Work kan zir to work kha thil a chet khan force thil ti che khan work a thok na thok work kan ti ta energy kan ti ta khi chu na tho theina na object a thil oma kha kha energy chu ni energy kha om lo chuan na kha tho thei lo ta mizo tong hian chakna tha hui chakna ten tia tha hui ten tia a ding ve ve a energy te lo tha te lo ka chuan na hi tho thei lo thin ani amaro so tia tong kama sap tong point se mizo tong point se chakna tia kan so hi a veik lut tu ka physics era chuan precise meaning ane a physical quantity ane chumi om je chu ate the ni ate nan hian SI unit a joule kan mang don ni work ang tho kan work kan te the kan ti to khan energy po khati ate the ta ni chuan energy kan ke mani kan chevel han ti rang thwen ron lang chuaka ron manifest a mechanical lang te light hi energy hi energy ni sound ri te electrical energy electricity mo hian nan thok thei ve ka thiran ti che thei chemical reaction awangin hei megan hal te hian chuan tidal te wind tidal hi tui phone ni ta wind ka thli hydro tui luang soina bi ga nuclear ti te kan lo soi mai poi mo de chu heat ani heat hi energy nakina detail de he pol san zon la zer dona chuan class 9 a chuan mechanical chu kan zer bi don ta ni hemi ate dan kan zer dona mechanical energy chuan mechanical energy kan chu kinetic energy le potential energy bel kho motor ron chho kan ya chu class 9 kan zer tur ni kinetic energy ti le potential energy ti kha ahming ahen mechanical ni vai khor kha ril ro lo lang me thea amar chu kholam pang soina khan lem lo object shrim hi anom na huna zir le an che ta wanga an mani energy lo khan mechanical energy kan ti chu ni le kinetic energy kan en masang kinetic energy chu a definition hi lo zia lo popular energy possessed by a body by virtue of its by virtue of its motion achet awanga ama energy omakha kinetic energy kan ti chuni entina lung te khan kinetic energy chu nei ta ni na thok thei thil dang kha ti che the ni ama che sa to boka thil dang kha ti che le chhong theya na thok thei ti na ni chu lung kan ti te chu motor tlan kan ti te boka kinetic energy chu nei ni le khami kha achu chodan kan zer don ni now let's take an example object pakhati ti hian om ta ni ari zong hi m di ta ya mass ka m di ta se chuan hi force aron kala ti zong hian force hian ti chet ati ra hian hi achelowa initial velocity ka 0 ni chuan he force awang hian ron cheta he light leng hian ava cheta ni chuan velocity kha v lo in to ni tai chuan he line car hi let's say this as three zong ka s mo displacement to s kan ti thin do kha he hi kan en chiang work done can put tela work done to force le displacement kan zero to chapter musalma tutorial musalma khan work done w to fs khani ta ni w equal to fs equation 1 chuan he work he na tho awang hian he object hi lo cheta he force a che na khan a velocity po u ka 0 tang atoba v a khan ron chang ta ni now Newton's second law kan apply nga by Newton's force ki chut lawang Newton's second law khan he hi bin petan F is equal to m a la retro chuan third equation of motion can vela using third equation of motion
nghe lo thleng v square equal to u square plus 2as alo ni ta a chunga se do kha dan u kha he 0 ni ta chu wangin I can write like this v square equal to ziangai lo he 2as lo ni ta ni chuan a ringot khi s ringot hi la tiang hi kan simplify chuan 2 kan transpose 2as kan left hand side da tela v square lo ni ta a or v square ringot chu sorry let me do this way s to v square by 2a long ni ta ni now he ta hin substitute taila he equation 3 kan tianga equation 1 2 le 3 kan compare chuan engelo thleng w chu f to loin m a ka tianga mo f ya m a ka da ta ni chuan a m a I hian helai mi oh sorry s I hian s I hian helai mi ka da vele thung oi don't straight here how does it something's wrong with my pen w equal to 1 le 2 no kan enta w equal to m a s alo ta ni equation 4 taila w equal to m a s asan so f s ania f I m a ka da ta chuan 4 le 3 ka compare lenga engelo thleng w equal to m a s I hian v square by 2a v square by 2a a le a khai cancel thea or w equal to m v square by 2 okay kha copy ro le I'm going to erase it so helai work done kan ti taka hi he work done hi energy chu ni ta ne kinetic energy chu work le I'm going to erase it now work chu I can write like this I'm sorry work is congruent to energy so he work hi energy alo changta so kinetic energy equal to I can write mv square by 2 acha chu work le energy khain ang ta or copy this all right half mv square hi kinetic energy kan chu dan tur formula chu ta ni eta lan dan hi lo ela ulung tawin mass le square of velocity chon chu half multiply to emo true divide to tina ta ni kha formula kha chu harlem no a derive dana khan and leila work done force into displacement kan manga w equal to fs chon newton second law f equal to ma kan mang le a third equation of motion mangin s ka kan chu cho kan ni kan derive ani atira u kha 0 kan ni to kha chuan kham equation pathum kha kan manipulate ato pa w equal to mas w equal to mv square by 2 ran chota chuan w le energy ka chu thin angreng ani aron lan choda danglam mei mei nia chu van kha work ko work ni loin energy tak chu loin ta chu half mv square kan ti khan ta ni okay now once again tuna chuan potential energy kan en ve to kan soi to han kinetic energy le potential energy patni chopol kha mechanical energy kan ti kha leta potential energy hi p equal to mgh ti kha formula ni ve thunga he hi entin nge lo choda dik tak kha kan en don ni cho chu mai example ga soi lo nga potential energy chu entir nan in chunga hian hei in ta ni ela hian lung lo om ta ala chemi lo ni
chuan hi le khane ta he insan zong khaloin ta se he lung hi nor thlapal te la atla thadon ta ni ta hian chuan he lai tlak hian energy kha nei don asan chuan hnuai hen eng pokhalom che ati chenge nge don in hnuai om kha uak na kha juk tho do tin ani chu thila ti che chuan chu wangin he lung hi la chelong ma se che theina kha ne ya kha theina potentially theina ti na ta mi zo chun kha thil na thok theya om na la thok chong si lo om na the a theina me om me ka kha lo il khol ma kha potential energy kan ti chun ta ni example dang le chon sairo kher te emo thal te kha ngai to ta la kha thala kha sairo khera kha i kuai ta vakta i pot fan ta vakta i tha ma che khan potential energy nei ta ni tha kha nei to tha roi kha nei ta ni i tha ro da tha roi chu aron lang chuanga energy chu kha thil kha ron ti che don ta ni mo is i rubber khanin koi fan khanin a sai luma kha a thalmu kha a che tir thei da tat kha te kha potential energy om je chu ni ala chet ma si a energy om kha. And if you look at the page 82 and 83 you'll find lots of diagram hey example dang le kan sele longa alem ko ron da thei che lo no pang toy lo chi hi ha hera her vak ngai chi spring mangan her vak ta in thla rualin Atlanta khamut toy le ma kha kar le mo sir sakor lem point theta khabi e koi vak khan spring her vak khan potential energy is puntir tina ni chunga khan ka potential energy lo om kha I thla rual khan a cheve ngal ta na kha ron thok ta ni spring te khan ene ta a potential energy chu engineer air gun spring te kha a kap tu a shooter khan in an koi kaw vak khan spring khan energy ron eta potential energy chu thla rual in boruwa kha ron phu ta vaka chu silai mu kha ron phu chok te thina ni le entinge a formula hi ka siak sa to tai p equal to mgh kha ron eta wait let's write down the definition again the energy possessed he copy to raw by body by virtue of its position awam na mun na jirawang or configuration a shape a jirawang om da na jirawang entina lunga tlang chip om kha chuan a position a wang kha nia configuration ga ti tak chu a shape a jir en sai ro kherang chi a kha chuan a shape ina a siam wang kha ni kha energy ka spring anga te po mo ka potential energy chu nia tuna chuan hemi p equal to mgh b ki chu potential energy gravitational potential energy ti tong kam ten mang deu kher thina a chan chu le himna wanga lo om khan he helai lung te hi le himna van he energy hi anei ta ni na hi chu dang kha a har salawa he de jong hin ka ngai tuang lung hi ta hen lo om lo ta se ta hen lung khom ta ni ta hen choi chho ngai kan choi chho don na tho ngai ta ni wak chu nge kan na tho dan chu ta hen force apply chho ngai ta chu he nor chho nga helai san jong a chon h kan mang thin ta so a force ngai za kha chu podang force ngai za chu amari zong kha ni venga mass into acceleration kan acceleration be hi g ni mg new acceleration due to gravity kha lo ni ta ni now walk to force into displacement nia but can force displacement ni s ni lowin h hen do ni tai chuan so walk equal to m g and finally h chuan chu tia jek lo hian potential energy kan ta a kan na tho za da kha helai kan na tho za helai nor chona na kan na tho ka sen so za che helai a han thlen khan energy lo changta ni mgh kha ari zong kha a mass ka poimo acceleration due to gravity he chu constant 9.8 meter per second square kha ta h chu a san zong om je chu a san pole energy kha nga ti na ni inin chunga kha han ngai to ta lai chong khanna vela tangai tlak chon anawak lo ni chok ati zong so tang chong khanna vel tang khan lung ten lo thlak che slai ti luwa anna lu tuk lo mai the anna fe rengo tang ma se chong thum na chong lin na vel tang thlak se anna to don lu tuk ani
chan chu hei h kha tam tlata chho thum na chuan h tam chuan p kha lo tam ve me energy kha lo tama mo le kha formula chu kan du to ti khan formula pani kan ya kinetic energy khan half mv squared kan formula ni potential energy chuan mgh. Now let's do some problem. Look at example 1. A body of mass 10 kg moving at a speed of 40 meters per second. Find its kinetic energy. This one is easy. Given m equal to 10 kg ka mass so 40 ka velocity. Chuan ke zong ro ta. Ke chu kan formula so kan half mv squared kan ti kha. So half into 10 into 40 squared. So 5 into 40 squared 1600 more. 0056 is 38,000 joule. A unique joule kan dito ka. Now 58,800 joule energy is utilized in lifting a mass of 50 kg. Find out the height to which the mass was lifted. Hey, chu potential energy is also in any way. Now potential energy khan a formula given kan tivele photanga hey joule ron tia energy kharon pe sa ta ne pe kharon pe dei 58800 joule chon mass ron pe boka 50 kg chuan a pek lo pon g chu kan soi to khan 9.8 ani. Don't forget this. 9.8 meter per second squared. Now P formula kan nutanga mgh alonia. PE 58800 M50 G 9.8 H ka kan zon turani. So left hand side hi da deng 50 into hi multiply chua po ngai lem lo nya chan chu anh divide le don thawa in lo multiply khan huni sek thon me me ne 58800 ne nga hnuaya 50 le 9.8 an lo chukta bial. Okay, you get something around 120 meter. Now one more and the final one. An object of mass 3 kg is thrown vertically upward with a velocity of 10 meters per second. Find kinetic energy at the time of throwing. Okay, given because you're left down. M pe 3 kg. U 10 meters per second. Tai the do chu thil kan vom chore re chon heta chapter ma sakan soi to kha asang lai bera kha velocity han 0 kan ti to kha chuan heta hian kinetic energy bi kha do chhut khal me thia mas jok hi chu har lawa half mv square kha ti takna hi jok hi manangai thungani 10 meters per second hi ma se potential energy zon dona takian highest point ta ni ta hian lung kha om ta object kha om ta tegan vom chhota he la hian thleng ta ni entianan asan jong ko h kan tianga chuan ama a chhona kha 10 meters per second mo he la hian a han 0 dong kan di kha v kha 0 don kinetic energy chu nei don mi lo ni ta hian mo cha chu velocity 0 wangin chuan potential h kha kan thrial lo chuan potential energy zone thei si lo chu wangin h kha jong lo kang u kan ne v kan ne ya or g kha pelona g kha kan soi to kha 9.8 ani h kha jong lo kang u v g h om na chu third equation tro using third equation v square equal to u square plus 2gh and dona tai chuan v kha 0 donga dekha chuan o a chho zong ania g kha minus lak tur an soi to khamo 10 square plus 2 minus 9.8 to h 0 equal to 100 minus 19.6 h और हे हेल मादा फेला माइनस का प्लस आ सकता
19.6 H equal to 100. H equal to 100 by 19.6. This gives us how much? Let me just check. 100 by it's approximately around 5.1 meter. Now kinetic energy chu tira chu thei dei to half mv square da nia tla hi soi felo ngai uru do ngai tharu half mv square ka te ma se u hi ka mang dei don ni u le v kan man da na kha u hi atira velocity ka te v ka topa velocity ka ta mar chu a zona hian kinetic energy at the time of throwing ati chu van atira mi kha velocity ka man ngai ni u zo ka man ngai ta hian helai symbol a v hi helaya equation of motion a v kan man ne khan ain ang chi lo dewa helai v kan man chu a velocity trim soina khan nia chu van avom cholai ta velocity chu 10 ani si wangin te 10 hi man tur ni ta hian so half 10 is 3 10 squared half into 3 into 100 more 50 there's give us 150 joule. Now potential energy ka chhui vela tela mg chani maya m is 3 g is 9.8 h is 5.1 so he lo calculate le charchar la tuna khan zero chokta 5.1 le 3 le 9.8 149.94 joule. Oh, physics sa chon mathematics ang lo takin kan round off kan ching he chu 150 joule tin thoni. Okay. Ti khan loi ang chen kinetic energy ti ra mile to potential energy kha. Now if you have any problems you ask me through email. Okay, our WhatsApp also no problem.